Assalamu alaikum, murmatlı Doni Кейджи kanalımыздың катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 22 февраль 2025 жыл. Сокулук мал базарынан сиздерге кой базарларды көргөзүп беребиз, туугандар. Видеого лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Реклама үчүн номерлерибиз 0708 388 350 номерлерине байлансаңыздар, мал, мүлк сатам десеңиздер, туугандар. Анда кеттик, достор. Ассаламу алейкум, байке. Кандайсыз? Теке канча теке? Теке 17. 17 бул сүт багытында баягы Занинский, э? Текези бирок. Сүт берип жүрбөйбү? Боосасы. Сода болду? Канчага? 15ке берип тур байке, мына тамаша. Süt bağıtına etki. Sizdeki bayke? Boğuslu? Yok. Kızır, he? Soygonga bu? Soygonga. Oh. Bunda angor etkiler çok bol ketdi go hazır, ha? Kança bağız? Angor 15, mitis. Mitis. 15? 15 eken. Mitis mi bol? Taza жоқ, ha? Taza жоқ dedi. Bazar kanday bayke, bazar? Bağalar kanday bol otur? Ösü otur, he? Жақсы мал, жақсы лақча. О, 70 кетип атат. 70 кетип атат. Арықты уруктар эми. Турат. Ошондо деле кымбат болуп атат. Кымбат, э? Ушу кичике козлор деле. Жок эми 14-15 деп атат. 14-15 деп атат, э? Мунагы сатарманда кымбатыраак сатсам дейт, аларман арзаныраак алсам дейт, э? Ошондой экен. Базар ушундай кызык мына, туугандар, Сокулук мал базары. Момундай козулар чыгып калыптыр го. Козулар канча экен, эже салмасызбы? 11ден. 11ден сурап атыптыр. Мына козулар 11ден дейт. Жаш козуларды көрөлүчү. Ассаламу алейкум, миним кандайсыз? Канчадан? 9,5 9,5 миңден сурап атасың. Булар канча айлыктар эми? Булар 4 айлыктар. 4 айлыктар, 9,5. Эркек ургач аралаш, э? Эки ургачы калган эркек. Калган эркек, эки ургач калган эркек. Ушулар соода болду? Болду. Канчага бербедиң? 8,5 миңден, э? Рахмат. 8,5 миңден берилбеди ушундай. Жакшы. Doni Кейджи деген кабары. Мына достор. Мына жакта дагы бар экен, жаш козулар, чоңурактар бар экен. Сурап көрөлүчү. Эже саламатсызбы? Канчада? Баалар. 13,5 бар, 6,5. О, майдалар 6,5, 13,5. О, корочу, ичинде. Үчөөсү 15 миңден. Мына ке. Орны жем-же уже. Достор, майда козулар. Мына алдыны карап кете беребиз. Козулук койлор бар экен. Аларды көрөлү, туугандар, бааларын сурайлы. Ассаламу алейкум, байке. Кандайсыз? Канчадан козулук койлор? Сонунго козулары? 40тан. 40тан сурап атасызбы? О, жаш койлор. Жаш койлор экен, э? 40тан дейт мына. Жаш койлор экен. Булар биринчи туут, экинчи туутпу? Экинчи тууттар. Экинчи тууттар. Козулары мыкты экен. Кочкор жакшы коюлган окшойт, э? О, 40тан сурап атасыз. Соода болдубу, байке? болуп атат. Канчадан бербей атасың? Бирөөнү айтыңчы бир көрөрмандарга. Реально айтыңчы, канчадан болду? 30дан беришти. 30дан беришти. Бербедиңиз, э? Жок, бербедим. Канчадан болсо берет элес? Эми буну реальный легип берем. Бересе, келишип калса. Соодаңызды берсин, байке. Козлардын өзүнүн отдельный сурап атышат. Өзүнчө да саттаппы? Сиз сатпадыңызбы? Сатпадым. Туура кыласыз. Мындан эмсин да энелер. Эмсин энелерин өзүнчө да сураптыр, көрдүңүздөрбү? Рахмат, байке. Мына козулук ойлор. Канча экен? Ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңуз. 22? 22. Дон Кабар, Doni Кейджи деген экип канал. Мына жакта дагы мыкты койлор бар экен, туугандар. Мына сурайлычы. Ассаламу алейкум. Моолар канчадан койлор? Козулук койлор. Сиздердики? Баасы 80. Энеси менен 80 миң. Мына чоң 70. Бул сиздики эмес. Мына эгишпи? 70. Эгиз 70 беко. Козулар ургач эркекпи? Эркек. Эркектер экен. 70 дейт мына. Кудай буйруса, канча тиш бул кой? 6 тиш экен. Эки козун күзүндө 35ден 70ке сатасыз. Энеси калат. Буйруса эми. Муналарыңыз канчадан? Бул 70. Бул да 70. Козусу бул? Ох. Мына туугандар 70 дейт козусу менен. Соода болдубу? Канчага бербедиң? 50. 50гөбү? Ох, машалла. 50ге бербепти. Рахмат, э? Соодаң берсин. 50ге бербедим дейт. Ассаламу алейкум, айке. Işleriniz жакшы. Канчадан козуларыңыз? Козлар 11ден. 11ден сурап атасыз. Ургачыларбы? Ургач, эркек. Ургачы, кочкор, аралаш 11ден сурап атат, байке. YouTube'га да байкеси. Карты 11ден.
11'den. Qanchadan berib edingiz? So'radimi bozor? Surada 10'dan ketib ataptı. 10dan, he? 10dan berib edingizmi? Ketib. Ha, ondan ketib o'tadi. Ha, ondan ketib o'tdi. Rahmat aka. Savdangizni bersin. Mana shunday tuganlar. Oho, mana yoqda qo'zili qo'ylar kirib turib o'ta ko'p. So'rab ko'raylik-chi. Tug'an, assalomu alaykum. Qanchadan qo'ylaringiz? Qo'zili qo'ylar. Ba'lar 28. 28 dan ekan mana. Qo'ylar qancha tishlar ekan? 4-6. Rahmat, he aka. Mana. Tug'anlar charba qo'ylar. Qo'zili. Sopul. Qaysini? Qanchadan ba'lari? Oh, mana 19'dan. 19dan. Bular urg'achilarmi? Urg'achilar, 19dan. So'rab o'tasiz. Qanchadan berib aytasiz? So'radi bunday. 16'dan beri. 16,5dan berib aytasiz, savdangizni bersin. Mana 16,5 mingdan berib aytdir. 19dan so'rab o'tdir. Bu yoqda da bor ekan qo'ylar. Assalomu alaykum. Aka, siznikimi? Qandaysiz aka? Qanchadan ba'lari mo qo'zingizning bahsini aytingchi. 100 mingdan Birosi. Bo'lar bu. 100 ming deydi. Bu ne liniya? Bu gigantlik. Gigantlik. 80'deki. Bu 80'diki. Bu qancha? Bu da 100 ming. Mo qo'yingizchi. Koy birovniki. Ha, birovniki. 100 ming deyotadi. 100 ming deyotadi. Bo'z ekan, he? Qo'zisi bor. Ha, qo'zisi bor ekan, har joqda. Mana cho'ng'ib qolibdi. Mo qo'zi yaxshi ekan. Mana quloqlarini qarangizlar. Qancha chiqatgan qulog'i? Kedeyin yo'q. Chenagan yo'qsiz, he? Mana turganda. Bir aytib qo'ying. Ha, aytingizchi nomer. 778 778 455 455 405. 405 nomerlarni baylansangizlar bo'ladi. Rahmat, he? Qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Ba'lar. Qo'chqorlar. Ba'larni aytib qo'ysizlarmiz? 18 dan. 18 deydi, ha? Rahmat. Mana shunday turganda.